با عرض سلام و درود به پایان به شما بینندگان گرامی و علاقمندان و دوستداران ورزش. عین حال ما هیئت ایجادی در مرکز ورزشی و فراغتی فلیپ پارک قرار داریم و آماده هستیم تا شماره نوبتی برنامه متین رو از این مکان منظورتون نماییم. یادآور میشم که با برنامه دستپروران فدراسیون K1 دعوت شدند. نگفته نماند که برنامه با دستگیری ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه و همزمان مرکز ورزشی و فراغتی فلیپ پارک تهیه می‌گردد. مسئولیت میده ما رو همراهی کنید چون که در پیش ما رو بازی‌های جالب و شاخوار منتظر است. تماشابینان عزیز، قبل از آغاز شرط‌های برنامه شما رو با اشتراکچیان و هیئت یکمون شناس می‌کنیم. اشتراکچی یکم برنامه یوسف کاملجانزاده. من 1 سال میشه در محاربه آمیخته مشق میکنم. 5 تا مدال دارم، 1 تا دیم جای دارم، دیگرش یکم جای. استاد تیم اومدقلوب زاکره، من میخواهم امروز جای یکمه گیرم. اشتراکچی دویم باشد عبدالرحمن اومدقلوب. هفت سال شد که در محاربه آمیخته مشق میکنم. من 3 تا مدال دارم، 3 تایش دوم، دیگرش یکم است. استادی من اومدقلوب زاکر است. من با تیاری خوب آمدم که در برنامه متین جای یکم را گیرم. اشتراکچی سوم ابوبکر اعظمов. در مسابقه جمهوریوی جای دوم را گرفتم و میخوام که امروز در متین مهارت خودم را سنجم. اشتراکچی چهارم عمر اعظمов. من امروز مرکز فلیپ پارک آمدم، میخوام هنرمند سنجم. مقصد من جای اول گرفتن است. اشتراکچی پنجم مصطفی محمودов. مقصد دارم که خودم را خوب نشون بدم. اگر جا نگیرم به افتاده نمیشم چون که این ورزش است. و نهایت اشتراکچی آخرین یونس هاشمزاده. من 2 سال شد که در محاربه های آمیخته مشق میکنم و من 5 مدال دارم و 4 تا یکم و 1 تا دوم دارم. من میخواهم که در برنامه متین جای اول را گیرم. با تیاری خوب آمدم و میخواهم که من جای یکم را گیرم. اینک میگذاریم با معرفی هیئت حکمون. استاد ورزش جمهوری تاجیکستان داور درجه جمهوریوی زاکر اومدقلوب. نامزد با استاد ورزش جمهوری تاجیکستان کمالالدین نورماتوف. اکنون تماشابینان عزیز پس از شناسایی میگذاریم با شرط اولی برنامه. با شما استراحتی با فراغت و با اشتراکچیان برار خواهانیم. دوستان از شرط اولی برنامه تورتانک نام دارد. در این شرط اشتراکچیان لباس مخصوص را به بر نموده با جهش بلند باید داخل خانه تورتانک شوند. برای اجرای این شرط یوسف کاملجانزاده آماده است و لباس تورتانک را به بر نموده است و عین زمان با اشاره داور شرط را شروع میکند. اینک میبینیم یوسف کاملجانزاده شرط را اجرا کرده ایستاده است. او را ضرور است که باید جهش بلند نموده و بعدا در همون نقطه بلندترین قرار بگیرد. ببینید دوستان عزیز، این شرط یک خصوصیت خاص خود را دارد که میتواند هر یک اشتراکچی را در حال داشته ایستد و در اینجا داور اکنون چه نمود پس از نتیجه گیری بیان میکنیم که چقدر بلند جهش کرده است. تماشابینان عزیز، نتیجه یوسف کاملجانزاده 1 متر و 50 سانتی متر را تشکیل نمود. نوبت عبدالرحمن اومدقلوب فرا رسید.
инак Абдурахмонро мебинем дӯстони азиз, либоси тортанакро ба бар намуда ва ӯро зарур аст ки бо ҷаҳиши баланд дар анамун хонаи тортанак қарор бигирад. Акнун дар ин ҷо мебинем ки довар чен мекунад ва мебинад ки чӣ қадар баланд ҷаҳиш намудааст. иҷрои амали Абдурахмон Умматқулов 1 метр 45 сантиметрро ташкил намуд. навбати иштирокчии сеюм фаро расид. инак Абубакр Аъзамовро мебинем шартро шурӯъ намуд ва акнун ҷаҳиши ӯро мебинем ки чӣ гуна ҷаҳиш намудааст. на он қадар ҷаҳиши хуб дошт, вале ба ҳар сурат дар ин ҷо довар чен мекунад ва мебинад ки чӣ гуна ҳунарашро нишон додааст. натиҷаи нишондодаи Абубакр Аъзамов 1 метр 50 сантиметрро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди иштирокчии чорум. Умар Аъзамов омодагӣ мебинад ва сипас бо шакли довар шартро шурӯъ мекунад. мо мебинем ки чӣ гуна ҷаҳиш нишон медиҳад. ва акнун дӯстони азиз мебинем ки ҷаҳиши Умар на он қадар баланд буд, каме ба шитобкорӣ роҳ дод, вале ба ҳар сурат шартро иҷро намуд. иҷрои натиҷаи Умар Аъзамов 1 метр 36 сантиметрро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди иштирокчии панҷум. инак дӯстони азиз, иштирокчии навбатиро мебинем ки чӣ гуна ҷаҳиш мекунад ва мебинем ки Мустафо Маҳмудовам каме дар батут ҷаҳишҳои хуб нишон дода натавонист, вале ба ҳар сурат мебинем ки шартро иҷро намуд. акнун натиҷаро мебинем. иҷрои амали Мустафо Маҳмудов 1 метр 42 сантиметрро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати иштирокчии ниҳоӣ. инак дӯстони азиз, Юнус омодагӣ мебинад ва бо штаки довар шартро шурӯъ мекунад. мо мебинем бисёр ҷаҳишҳои баланд, хело ҷаҳишҳои зебо. Юнусро зарур аст ки бояд шартро хуб иҷро намояд ва акнун бисёр ҷаҳиши баланд буд. мо мебинем ки чанд метр ҷаҳиш намудааст. дӯстони азиз, дар ин шарт аз ҳама ҷаҳиши зеботар ва баландтарро дар хонаи тортанак Юнус Ҳошимизода нишон дод ки иҷрои амали ӯ 1 метр 60 сантиметрро ташкил дод. дар шарти аввали барнома аз миёни иштирокчиён ҷаҳиши баландро Юнус Ҳошимзода иҷро намуда соҳиби 10 хол гардид. Юсуф Комилҷонзода бо натиҷаи 1 метр 50 сантиметр 9 имтиёзро ба даст овард. Абубакр Аъзамов низ дорои 9 хол аст. Абдурахмон Умматқулов бо 8 имтиёз дар хатти чоруми ҷадвал мавқеъ гирифт. Мустафо Маҳмудов бо 7 хол дар зинаи панҷум қарор доштанд. Умар Аъзамов бо 6 хол мақоми шашумро касб намуд. дӯстони азиз, барномаи матн аз маркази варзишию фароғатии Филипп Парк идома дорад. инак расидем ба шарти дуюми барнома, шарти навбатӣ гузаштан аз монеаҳо мебошад. инак дӯстони азиз, бо штаки довар шарти навбатӣ оғоз гардид. Юсуф Комилҷонзода амали мазкурро иҷро карда истодааст. бубинед ки аз ин монеаҳо гузариш кардан бениҳоят мушкил аст, каме хатарнок аст, вале хушбахтона мебинем ки ба осонӣ аз ин монеаҳо гузариш карда истодааст. ӯро зарур аст ки боз ҳам сурати хешро баландтар намояд, зеро ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. иҷрои амали Юсуф Комилҷонзода 21,84 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Абдурахмон Умматқулов. ва тамошобинони азиз, акнун мебинем ки Абдурахмон Умматқулов шартро иҷро мекунад. аллакай 3 монеаро гузашт. акнун мебинем ки аз ҳама монеаи хатарнок дар пеш истодааст. ӯро аз ин монеа ҳам гузашта истодааст. эҳтиёткорона гузариш намуд ва акнун мебинем ки дар монеаи навбатӣ чӣ гуна ҳунарашро нишон медиҳад. офарин мегӯем. хело хуб. Абдурахмон Умматқулов амали мазкурро дар муддати 25,20 сония иҷро намуд. навбати Абубакр Аъзамов фаро расид.
دوستان عزیز اشتراکی سوم برنامه شرط رو اجرا کرده ایستاده است. خیلی خوب از اودای شرط برآمده ایستاده است و میبینیم که در اینجا قریب بود که میافتید موازنت خود رو گم نمود، ولی به هر حال توانست با کوشش های زیاد و احتیاطکارانه از اون مانعی که بسیار خطرناک بود گذرش نمود. اجرای عمل ابوبکر اعظم 23 و 172 ثانیه رو تشکیل نمود. نوبت عمر اعظم فرا رسید. اینک عمر اعظم شرط رو اجرا کرده ایستاده از بینندگان گرامی. میبینیم که صورتش بلند است، حسن میگوییم، و در این مانع میبینیم که میافتد. او را ضرور است که باید زودتر کوشش نماید، خطاگی خود را اصلاح نموده احتیاطکارانه از این مانع گذرش نماید. مراتبه دوم است که میافتد. بینندگان گرامی ببینید که در اینجا باید هر یک ورزشگر موازنت خود را خوب نگاه دارد. در حالی که اگر کم موازنت را خطا نگاه کند یا که خوب نگاه داشته نتواند، همین گونه میتواند که با خطاگی و مشکلی ها دچار شود. اجرای عمل عمر اعظمов 41 و 147 ثانیه رو تشکیل نمود. نوبت مصطفی محمودов فرا رسید. مصطفی محمودов به شرط برنامه پرداخت. بینندگان گرامی بار دیگر یادرس میشیم که برنامه متین از مرکز ورزشی و فروغاتی فلیپ پارک منظور شما گرده ایستاده است. البته در اینجا تمام شرایط مساعد فراهم آورده شده است. هر یک شما میتوانید که با این مکان زیبا آمده با بازی های جالب و شوق‌آور مشغول شوید. با تجهیزات های نو و زمانوی مرکز ورزشی فروغاتی فلیپ پارک مجهز گردانده شده است. مصطفی محمودов شرط را در مدت 27 و 129 ثانیه اجرا نمود. نوبت یونس هاشمیزاده فرا رسید. اینک یونس هاشمیزاده شرط را شروع نمود و میبینیم که چگونه از اودای اجرای شرط میبراید. او را ضرور است که باید احتیاط نماید، احتیاطکارانه از این مانع ها گذرش کند، موازنت خود را خوب نگاه دارد. ولی او تنها برای همین هرچی زودتر به نقطه معین شده رسیدن تلاش کرده ایستاده است. البته قاعده شرط همین است که هرچی زودتر باید به نقطه معین شده حاضر شد. اجرای عمل یونس هاشمیزاده 23 و 163 ثانیه رو تشکیل نمود. همینطور در این شرط یوسف کاملجانزاده دستبالا گردید. дар шарти дуюми барнома дараҷаи суръатнокӣ ва чусту чолукии варзишгарон санҷида шуд. дар натиҷа юнус ҳошимзода шумораи имтиёзҳояшро ба 19 адад расонид. юсуф комилҷонзода низ холҳояшро бо юнус баробар кард. абубакр аъзамов бо 17 хол ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуд. абдураҳмон умадқулов бо як имтиёз камтар дар зинаи чорум, баъдан мустафо ва умар мавқеъ гирифтанд. тамошобинон азир ҳастем ба шарти сеюми барома. шарти навбатӣ муҳорибаи тан ба тан аст. ҳоло бошад шартро абдураҳмон ва юсуф иҷро мекунанд. онҳо миёни ҳам қувваозмоӣ намуда ва дар ин шарт кадоме ки то охир мубориза мебарад якчанд рақиби худро мағлуб месозад, ғолиби шарт дониста мешавад. акнун мебинем ки ҳардуи иштирокчиён мубориза мебаранд ва дар ин ҷо абдураҳмон ба мағлубият дучор шуд. юсуф бо иштирокчии навбатӣ мубориза мебарад. акнун мебинем ки оё метавонад ки рақиби дуюми худро ба мағлубият дучор намояд. аҳсан мегӯем ва дар ин ҷо тавонист рақиби худро мағлуб созад, вале худи ӯ ҳам афтид ва онҳоро зарур аст ки боз ҳам шартро аз сари нав идома медиҳанд. зеро қоидаи шарт ҳамин аст ки бояд дар ин шарт як нафар ғолиб ояд. як нафар метавонад ки ғолибиятро ба даст биёрад. мутаассифона мебинем ки дар имконияти навбатӣ ҳам юсуф рақибашро меафтонад, вале баробари ин худи ӯ ҳам меафтад. дуро зарур аст ки бояд мувозинати худро хуб нигоҳ дошта тавонад ки устувор бестад. устуворона бояд дар ин шарт рақобат намояд. аҳсан мегӯем дар ин ҷо тавонист ки рақиби дуюми худро ба мағлубият дучор намояд. акнун
иштирокчии сеюмро мебинем. рақиби сеюми Юсуфро мебинем. оё метавонад ки рақиби навбатиашро ба мағлубият дучор намояд? асан мегӯем хело қувватсанҷии хуб ба назар мерасад, вале Юсуф боз аз по меафтад баробарди анамин ҳарифи худ ҳеҷ боке надорад. боз шартро идома медиҳанд. чӣ гунае ки қайд намудем, дар ин шарт бояд як кас ғолиби ояд. ва хушбахтона дар ин ҷо мебинем ки иштирокчи рақиби Юсуф Абубакр Азамов тавонист ки ба ғолибият, яъне ғолибиятро ба даст биёрад. акнун дар ин шарт, яъне шартро Абубакр Азамов идома медиҳад. офарин мегӯем. Абубакр Азамов рақиби дуюми худро ба шикаст дучор намуд. ҳоло мебинем ки ҳошимзода Юнус бо Абубакр рақобат мекунад ва Юнусро ҳам тавонист ки аз пой афтонад. ҳасан офарин мегӯем. тамошобинони азиз, аз сабабе ки дар ин шарт Умар Азамов се рақиби худро ба мағлубият дучор намуд, ғолиби ин шарт дониста шуд. дар шарти сеюми барнома тағйирот ба назар расид. акнун Юсуф Комилҷонзода натиҷаи беҳтар нишон доду ба садри ҷадвал баромад. Юнус Ҳошимзода бо як хол камтар дар зинаи дуюм қарор гирифт. Абубакр Аъзамов дорои 25 хол аст. Абдурахмон соҳиби 23 имтиёз мебошад. Умар Аъзамов дар шарти сеюм маҳорати хуб нишон дода як зина боло баромад. тамошобинони азиз, дар шарти қаблӣ барома қобилияти ҷисмонии иштирокчиён санҷида шуд. акнун дар шарти чорум бошад, қобилияти зеҳнии онҳо санҷида мешавад. масалан, тугмаро зер мекунед, бозӣ шурӯъ мегардад, дар монитор 1 дақиқа вақт дода мешавад. иштирокчиёнро зарур аст ки бояд тугмаи сабзро зер намуда имтиёз ба даст биёранд. агар тугмаи сабзро зер кунанд, ана ин гуна садо мебарорад. агар тугмаи сурхро зер кунанд, ана ин гуна садо мебарояд. онҳоро зарур аст ки бояд тугмаи сурхро ҳаргиз зер накунанд, чунки имтиёзи ба даст овардаро аз даст медиҳанд. инак Юсуф Комилҷонзода шартро шурӯъ намуд. акнун мебинем ба ӯ 1 дақиқа вақт муқаррар карда шудааст. ӯро зарур аст ки бояд бо панҷаи даст тугмаро дуруст зер намояд. аллакай 5 хол ба даст овард. як холи худро аз даст дод. мебинем ки 7 хол дорад. ӯро зарур аст ки бояд зудтар кӯшиш намояд. вақт сипарӣ шуда истодааст. 23 сония боқӣ мондааст то анҷоми вақт. дар 18 сония соҳиби 11 хол гардид. 15 сония дигар мондааст, метавонад давом додан гирад. 12 сония. дар 8 сония соҳиби 15 хол гардид. холи 16-уми худро ба даст овард. ҳасан мегӯем, аллакай 20 хол ба даст овард. Юсуф Комилҷонзода дар бозии зеҳнӣ соҳиби 20 хол гардид. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Абдураҳмон Умадқулов. инак Абдураҳмонро мебинем, бозӣ шурӯъ гардид. акнун мебинем ки соҳиби 1 хол гардид, вале боз 1 холи худро аз даст дод. ӯро зарур аст ки тугмаи сурхро зер накунад, чунки тугмаи сурх холи онҳоро аз онҳо кашида мегирад, яъне ки аз даст медиҳанд бо зер кардани тугмаи сурх. соҳиби 9 хол гардид Абдураҳмон. ӯро зарур аст ки боз зудтар фаъол бошад. дар боло мебинем тугмаҳои сабз фаъол мешаванд. офарин мегӯем. бисёр ҷаҳишҳои хуб дорад. хело фаъол аст. зудтар бошед, зудтар бошед. то анҷоми вақт 15 сония боқӣ мондааст. бо гирифтани 2 холи дигар метавонад соҳиби 30 имтиёз гардад. ҳасан мегӯем.
4 ثانیه مونده است. زودتر باشید، زودتر باشید. عبدالرحمن اومدقلوف در مدت 1 دقیقه صاحب 32 خال گردید. توجه میکنید با استعداد ابوبکر اعظموف. اینک ابوبکر اعظموف رو میبینیم شرط رو شروع کرد و میبینیم که صاحب 2 خال گردید. ببینید که در اینجا زود همین تومه های سرخ فعال میشوند. اشتراکچیان نباید آنها رو زیر کنند، زیرا خالی که به دست آوردن آن رو از دست میدهند. دوستان عزیز، بار دیگر یادداشت میشم که برنامه متین از مرکز ورزشی و فراغتی فلیپ پارک منظور شما گردیده شده است. ببینید که انا همین گونه بازی های جالب و شوق‌آور در مرکز ورزشی و فراغتی فلیپ پارک امکانات های وسیع در اینجا مهیا شده است. شما می توانید به این مکان آمده با بازی های جالب و شوق‌آور مشغول شوید. در مدت 12 ثانیه صاحب 13 خال گردید ابوبکر. ابوبکر اعظموف در مدت 1 دقیقه صاحب 19 خال گردید. نوبت عمر اعظموف فرا رسید. اینک عمر اعظموف شرط رو اجرا میکند. عمر اعظموف صاحب 2 خال گردید. خال پنجم خود رو به دست آورد. اصلا میگویم حالا وقت خیلی زیاد است و ضرورت است که باید هر چیز زودتر عمل مذکور رو اجرا نماید. میتواند که بلندتر جهش نماید. در بالا باز میبینیم که تومه های سبز فعال میگردند و در اینجا یک مرتبه تومه سرخ رو زیر نمود، 1 خال خود رو از دست داد. اکنون میبینیم که 14 خال به دست آورد. آفرین میگوییم. ببینید که با سرعت بلند شرط رو اجرا کرده شده است. صاحب 20 خال گردید. 8 ثانیه دیگر باقی مونده است. زودتر باشید. عمر اعظموف در مدت 1 دقیقه صاحب 23 خال گردید. نوبت مصطفی محمودوف فرا رسید. با شک داور مصطفی به شرط برنامه پرداخت. اکنون میبینیم که 1 خال به دست آورد. تماشاگران عزیز، یادداشت میشم که برنامه متین با دستگیری ریاست کار با جوانان و ورزشکار دوشنبه و مرکز ورزشی و فراغتی فلیپ پارک منظور شما گردیده شده است. و میبینیم که یک مرتبه تومه سرخ رو زیر نمود و مرتبه دوم است تومه سرخ رو زیر میکند اشتراکچی ما که این زیر نمودن تومه سرخ بتواند امتیاز آنها رو خال آنها رو کم نماید. باز مرتبه سوم از تومه سرخ رو زیر میکند. مصطفی رو ضرورت است که باید شتابکاری نکند. مصطفی محمودوف توانست که در بازی ذهنی صاحب 28 خال گردد. نوبت یونس هاشمزاده فرا رسید. اکنون میبینیم که تومه های سبز با سرخ فعال میشوند. با فعال گردن این تومه ها یونس هاشمزاده شرط رو شروع نمود. او ضرورت است که باید زود همین تومه های سبز رو زیر نماید، زیرا وقت سپری شده است و هر یک اشتراکی 1 دقیقه وقت مقرر گردیده است. احسن میگوییم با یونس خیلی خوب درخشیده شده است در این شرط هم. زودتر باشید، زودتر باشید. ببینیم که با هر دوی دستانش فعال است، با هر دوی دستانش کوشش میکند. 2 مرتبه تومه سرخ رو زیر نمود، 3 مرتبه. او رو ضرورت است که باید شتاب نکند. 27 خال به دست آورد. زودتر باشید، زودتر باشید.
юнус ҳошимзода дар муддати 1 дақиқа соҳиби 28 хол гардид. Билохира дар ин шарт Абдураҳмон Умадқулов дастболо гардид. дар шарти чоруми барнома ҳам тағйирот ба назар расид. Ин навбати Юнус Ҳошимзода бо 36 хол садрнишин шуд. Юсуф Комилҷонзода бо 1 хол камтар ба зинаи дуюм фаромад. Абдураҳмон Умадқулов натиҷаи беҳтар нишон дода ба хати сеюми ҷадвал баромад. Абубакр Аъзамов дар зинаи чорум, баъдан Умар ва Мустафо ҷойгир шуданд. бинандагони гиромӣ расидем ба шарти панҷуми барома. Шарти навбатӣ кӯҳнавардӣ ном дорад. ёдрас мешавем ки ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. ҳоло бошад шартро Юсуф ва Абдураҳмон иҷро мекунанд. инак бо шакли довар иштирокчиён тугмаи сабзро зер намуданд. акнун ҳаракат мекунанд ва мебинем ки дар муддати чанд сония ба нуқтаи баландтарин мерасанд. онҳоро зарур аст ки бояд дар нуқтаи баландтарин анам тугмаи сурхро зер намуданд. офарин мегӯем ба ҳунару истеъдоди Юсуф. акнун Абдураҳмонро мебинем. Абдураҳмон ҳам тугмаро зер намуд. тамошобинон азиз, дар ин шарт Юсуф дар муддати 20.76 сония ба нуқтаи баландтарин расид. натиҷаи нишондодаи Абдураҳмон бошад 22.59 сонияро ташкил намуд. акнун шартро Умар ва Абубакр давом медиҳад. инак бо зер намудани тугмаи сабз Абубакр ва Умар шартро шурӯъ намуданд. акнун мебинем ки кадоме аз онҳо ҳарчи зудтар ба нуқтаи баландтарин мерасанд. ва мебинем ки Умар аввалин шуда тугмаро зер намуд ва баъдан Абубакр ҳам тавонист ки тугмаи сурхро зер намояд. тамошобинони азиз, натиҷаи нишондодаи Абубакр Аъзамов 12.89 сонияро ташкил намуд. Умар Аъзамов бошад 12.17 сонияро ташкил дод. акнун шартро Мустафо ва Юнус идома медиҳанд. инак дӯстони азиз, Мустафо ва Юнусро мебинем ки бисёр фаъол ҳастанд. ҳардуи онҳо кӯшишҳои зиёд карда истоданд ки ҳарчи зудтар ба нуқтаи баландтарин бирасанд. ҳасан мегӯем ба ҳардуашон ки хело фаъол буданд. иҷрои амали Мустафо Маҳмудов 12.87 сонияро ташкил намуд. иҷрои натиҷаи нишондодаи Юнус Ҳошимзода 12.50 сонияро ташкил дод. ҳамин тавр дар ин шарт Умар Аъзамов дастболо гардид. дар шарти панҷуми барнома Юнус Ҳошимзода мавқеашро дар садри ҷадвал устувор намуд. Юсуф Комилҷонзода бо 4 хол камтар дар зинаи дуюм қарор гирифт. Абдураҳмон Умадқулов дорои 38 хол аст. Абубакр Аъзамов низ 38 холро соҳиб шуд. Умар Аъзамов дар зинаи панҷум, баъдан Мустафо ҷойгир аст. инак бо шакли довар шарти навбатӣ оғоз гардид. ва акнун мебинем ки Юсуф зинаҳоро оҳиста оҳиста тай карда ба нуқтаи ниҳоӣ мерасад. аҳсан мегӯем. Юсуф Комилҷонзода шартро дар муддати 13.22 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Абдураҳмон Умадқулов. инак Абдураҳмон Умадқулов шартро иҷро мекунад. дӯстони азиз, мебинем ки дар муддати чанд сония ба нуқтаи ниҳоӣ мерасад. Абдураҳмон Умадқулов шартро дар муддати 6.65 сония иҷро намуд. навбати Абубакр Аъзамов фаро расид.
дӯстони азиз бояд ёдрас шуд ки тасмаи бехатариро ҳар як иштирокчӣ ба бар намуда ва баъдан ин шартро иҷро мекунад. абубакр аъзамов шартро дар муддати 585 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунед ба истеъдоди Умар Аъзамов. Умар омодагӣ мебинад, тасмаи бехатариро ба бар намуда бо штаки довар шартро шурӯъ мекунад. акнун мебинем ки дар муддати чанд сония ин зинаҳоро тай менамояд. зудтар бошед, вақт сипарӣ шуда истодааст. иҷрои амали Умар Аъзамов 8 сонияро ташкил намуд. навбати Мустафо Маҳмудов фаро расид. акнун мебинем ки Мустафо дар муддати чанд сония амали мазкурро иҷро мекунад. ва мебинем ки Мустафо қариб буд ки меафтид, вале боз мувозинати худро нигоҳ дошт. офарин мегӯем ва тавонист ки билохира шартро иҷро намояд. Мустафо Маҳмудов шартро дар муддати 11.69 сония иҷро кард. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Юнус Ҳошимзода. ҳошимзода Юнус шартро иҷро мекунад ва мебинем ки аллакай бениҳоят тез, бениҳоят зуд ба нуқтаи ниҳоӣ расид. Юнус Ҳошимзода тавонист ки дар муддати 5.22 сония ба қуллаи баландтарин бирасад. билохира дар ин шарт ғолибиятро ба даст овард. дар шарти ҳалкунанда ҳам Юнус Ҳошимзода бартариро аз даст надод. дар шарти шашум Абубакр Аъзамов натиҷаи беҳтар нишон дода 1-1 ду зина боло баромад. Абдураҳмон Умадқулов дар хатти сеюми ҷадвал қарор гирифт. Юсуф Комилҷонзода дар ҷои чорум, баъдан Умар ва Мустафо ҷойгир шуданд. тамошобинони азиз, пас аз иҷрои шартҳои барномаи матин ғолиб ва ҷоизадорон муайян гардиданд. зинаи севми барномаи матин насиби Абдураҳмон Умадқулов гардид. аҳсан мегӯем ба Абдураҳмон Умадқулов ки тавонист дар барномаи имрӯзаи матин мақоми ифтихориро аз они худ намояд. офарин мегӯем. ман имрӯз дар барномаи матин ҷои сеюмро гирифтам. ман аз ҷои гирифтаамро афтода нестам. ман мехостам ки дар барномаи матин ҷои аввалро гирам, аммо қувва нарасид ба ман. ман ба Фли парк омадам. дар ин ҷо бозиҳои шавқовар кардем. ин ҷо ба ман хеле писанд омад. зинаи дуюм бошад насиби Абубакр Аъзамов гардид. офарин мегӯем ба Абубакр Аъзамов ки тавонист дар барномаи имрӯзаи матин мақоми дуюмро моли худ намояд. офарин мегӯем. ман мехостам ки ҷои аввалро гирам, лекин ҷои дуюмро гирифтам. аз ин рӯ афтода нестам, ба ман қувват нарасид. маркази Флип ба ман писанд омад. мо дар ин ҷо бозиҳои шавқовар гузарондем. тибқи натиҷагирии ҳайати ҳакамон, қаҳрамони барномаи имрӯзаи матин Ҳошимзода Юнус гардид. аҳсан мегӯем ба Юнус Ҳошимзода ки дар барномаи имрӯзаи матин бисёр фаъол буд. дар ҳар як шарти барнома тавонист ки зираку ҳушёр бошад ва аз ӯҳдаи иҷрои шарт ба хубӣ баромад. ман Ҳошимзода Юнус хеле хурсандам ки дар барномаи матин ҷои аввалро гирифтам ва ба ман хеле бозиҳо писанд омад ва маркази Флип парк ба ман хеле маъқул шуд ва мо дар барнома бозиҳои шавқовар гузарондем. ва ҳамсолони худам тавсия медиҳам ки
ба маркази Филипп парк омада истироҳат кунам. ҷиҳати иштироки фаъолона дар барномаи матин аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши душанбе ба дигар иштирокчиён диплом супорида мешавад. Диплом ба Юсуф Комилҷонзода супорида мешавад. дипломи дигар бошад ба Мустафо Маҳмудов супорида мешавад. ва дипломи ниҳоӣ ба Умар Аъзамов супорида мешавад. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи матин ки бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ҳамзамон маркази варзишию фароғатии Филипп парк манзури шумо гардид. бовари комил дорем ки барномаи имрӯзаи матин ба шумо низ писанд омад. хайр, то барномаи оянда.